Il-konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista tidher li mhux biss hawn Malta qed tispikka iżda wkoll fil-Parlament Ewropew wara l-vot mill-Ewroparlamentari Nazzjonalisti kontra ir-rapport tal-Viċi President tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi dwar it-tisjieħ tas-Saltna dritt, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, l-istess rapporter Anna Katarina Mendes qalet li ma tistax tifhem il-pożizzjoni kontra li ħadu David Casa u Peter Agius. The main issue of this our report is to make our democracy stronger and stronger and stronger. That's the issue of the European Union. That's why I don't understand quite well why EPP Maltese vote against the human rights, against the freedom of speech, against the hate speech, because is this what really matters? It's not only about abortion, it's of course of defending human rights in European Union. Skont il-Partit Nazzjonalista, il-vot kontra ir-rappreżentanti tiegħu kien speċifikament għax fir-rapport jissemma l-abort, iżda din hi sempliċiment skuża għax l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista tikkonferma kif Malta tal-Partit Nazzjonalista jgħidu mod u fl-Ewropa jagħmlu mod ieħor. Hawn iriduha tal-Paladini Saltna dritt u d-demokrazija, mentri fil-Parlament Ewropew ivvotaw kontra rapport dwar it-tisjieħ tas-Saltna dritt u d-demokrazija. Dan l-aġir xejn mhu jinżel tajjeb fil-Parlament Ewropew, speċjalment meta bil-vot ta' Casa u Agius kontra dan ir-rapport spiċċaw skeraw ruhom ma' grupp ta' Europarlamentari Franċiżi u Ungeriżi tal-Lemin Estrem tal-Le Pen u Orban. Min barra hekk ta' min ifakkar li f'riżoluzzjoni fl-2023 l-istess David Casa kien aċċetta li tiddaħħal referenza speċifika biex f'Malta jiddaħħal l-abort avolja s-suġġett ma kellu xejn jaqsam ma' dak fir-riżoluzzjoni waħda minn ħafna l-imbotta kontra Malta.